On the afternoon of 27 September 2021, farmers of the Maukan block had met the Director of Agriculture S. Misil to apprise her of the challenges and problems faced by them, especially in areas where organic farming has been encouraged by the government. Farmers Kongke Mukim of Umsning Maukan block and Ba Amwel Roy Kharkongor, also of Maukan, while speaking to a section of the media, informed that as the use of fertilizers has been discouraged across the state, it has become a challenge for those whose livelihood is sustained through agricultural farming. As far as land is concerned, there are some farmers who have remained tenants for a very long time, and for them, it is not an easy job to immediately switch to organic farming, considering the terrain and soil composition of the area. They also lamented the fact that there has not been any training or awareness program given to the people of the block by the state's agriculture department, and this is the main reason why most farmers in the area still remain in the dark as far as prospects of organic farming are concerned. Kacing siam canggih kenang rap tinggi siam bun kacing habun rukom.แต่ชว่าเป็นเรื่องมีดนการยากิดาวายหันเรกิดาวายยูเรียมตากุมบักขัดสั้นขัดพาสปะชิบดอกเตียงอีเชมจริงนามาบางอีกินรับเคลมดาวายงิมละบันเป็นลองเป็นมันนามาบักจักรจงี้รัสเลมมีละรับดักดาวายแต่กุมบักสการองมันเนี่ยบางอีไลเกรนได้องบักละอายกดาวายแต่บางอีปัดบนายกตาจริงอายทุกข์แต่กัดบละสันเองงี้องมันเป็นเหตุเป็นสารนี่กิจริงทุนจริงแต่จงี้งิมละนั่นนู่นเป็นเซยkitaกิดาวายกิบารมNamar kacing rap canggih perduan ke babam ke pergi meriang. Dah ke bangi dia terdor tentang kumba rok kibai kali bangi wan buat saja rok bisulai jadam. Tengi kino rap tengi sambuan bak di cinga. Yang mensuap juga itu kita wai. Ini ngim percu benah hirang benar. Terjing kenduk canggih minta hati di ong bangi la ai training. Tambah yang training ngim perju teh. Lada kadon mensuaru, lada kampeteng tia nak kapor tengi, gimana dia tinggi melak, ngintip, akan nugru kam baga ai. Lada kampeteng nak kapor tengi ngisuk tua, ngintip bang ijo tambah habai ikli, ijo tengi ong baik ngim jo, ngindon hok banyak tup ong nengi jo, habang ngim jo. Bila kular repi bayi long training ini bro. Dia kata udah wai pada yang kamu. Dia kata kada wai ti ong baik bangi lakang. Dekat muka jing semua kosong alam matak sini sini wan ya kendu ya doktor haji siang tentang kemil teh orang banyak lak banyak kesini harap ian apa nak yang cukup office mo dah di bangiwan bani kendu ya doktor dan nak yang doktor ya tu bang ya kena ka fertilizer ni kena kedawai sebab bela cupunan kami kena rap nadu mensua namun nadu arajar khatsau bila pasangnya temun hadir nu arajar khatsa dal de pensange ru numut ka nakalang ka sarkar pada hadukan mata kin mak man pembiang kata kadawai organik bagi man pekala organik state noh de kita ki bayu ne ki ilung ngam ratib bahan marngin padayo ita ka training baki wan ra apo snong singi hak sing batai jengki ki yang bahaman nak blok kila aik training tamba sibuk nom ta ka hak ma kon ro blok idan nak menur trai la palat spa man ka snong natib la banduna ru ngata temun ha ka to ngi penlong tang artelikas caka baki penlong tumut nang tu tekam long nak yang jengim bakam sa jangan nama kunung ngim la bani kendu nengim la banyo ya kataka mo ono ya kataka training kan tumut ngimtip haduk kan matar ngimtip ya kata hakon ukur komban snai taka sebo organik ngimpat yo kataka training oh elis ngila yo i teng khat apa ka television ngila i tebang long ngim dak concentrate kenya ka so kawiru kecinge kalau ngim TV yang ikin rem dadang ngik bar ngemut ban rep organik ka kenika kalum kalangha ka bangi curep mangi mata lalai pol sopos nam ne lak benong san pos nam ru kala long kala terekam kene kadawai tumut ban pen kala sok organik kala khambampor tumut ka kata ingi kinorem sakaweda mut ya ka ya kan kadawai ru ban ya ka organik khamtam ka bucnge ingi kinorem ke basuai kalu ban pengkala organik mut kan kalung ka bang jiarap ka bumper da gunung lai saus nam mut lai saus nam ban pengkala ban long ka kendo ka basebo tumut ngi kinorap lai saus nam ngan suai be ya kalung kham dong jingmi tumut se en poingi kinoram tumut ngi layam ta komborsi ono parlu na kalang ka sarkar hadu kan mata haking i kecanga kacing kenduk kacanga kan
Munadu arajar khasa hadu kan mata empat dan ki ofisalannya kita ki saintis ki banwan sepok ka fil banwan ajing insyaallah ni bakin wan expect wan page ya ka kendau ke jengi balong ne amban rep banlai organik ne ka bomlong long hadu kan mata empat dan bawan mi nak ka sarkar ke tenadu ka penduk ya ka dawai tumut ka jing donong ka de ka jengi ki norep ta mensua mau hak per bagi dang sedang te bangal ade norep nong baper bagi rep na yeng kadawai ka songdor kum ta kemba aspa sanpho hak si paket ke ba sanpho kilo lan ne ba 100 kilo ka judan gitu ke fetil dasar itu te damata pada kador ka hadu khasan spa khasan kharpraspa dan tang ben manakin te bula da hadu araja ru si paket mut ba sanpho kilo mut kum kita ke longiwan lokum mentang sing iwan nim te bang imut ba kecing tumu kecing imut bang ban yok kacing arab ina kaleng congka director ni yok kucing pensai ina kaleng director hena kaleng director pada ya thu pe tanya kata ba lung nyimla le isu nomor beli bakala depan dam nakah surka ternyata ya kacing cencar cungi ke norep mata te kade betang kata hi ke bangin le organik te kam te ke basuk kam tam kebanan hikayah ngi dum don te kumnu nginrep ya kata organik ladang nginrep kata organik ru hadu kan profit du nyempat tip ladang nginrep ya organik kam te ke basuk kumbang ala patai mentan sekemat mudahadin lai sausna mungkin selong sukses ketuka luam bangi rem. To support their cause for the welfare of farmers across Meghalaya, the agriculture cell of the FKJGP had also accompanied them to the meeting with the Director of Agriculture S. Misil. Speaking to the media, the president of the FKJGP Agricultural Cell East Khasi Hills District, Bill Clinton Wankar, said that the organization, along with farmers, will soon meet the Minister in charge of Agriculture, Bante Dorlingdo, and also officials of the department to settle the matter so it does not affect the farmers. Ka cekran hai ka cemi nak cekran kalong ba direktor batai ba ya ka chemical fertilizer ka sorkal kala diapan penduk nut usnya macam saw kata ketika kamat menkong ke ba direktor yang batai ta kalau cuma taka cipenduk ka cingkmu cuma cipenduk kalau nang tabamara ya ka organic farming man pengkla ya ka celaji saka organic state hendrai kumbalong pat mata ka cingut kawan nak nongrap kumbalong kalau ka cingkudol cuma ki chemical fertilizer malam ngemla banen jingsya ka cingsia hai buon nak nongrap kenika khanchi khamtam ne ko is khasiel kidang yipan kamai kenika chemical fertilizer ta bat ngilai kran by doktor halol kenika ki chemical fertilizer bat nakaling i direktor laong ba nakaling ka department ta kamla da banen nang nomor ba kasolkal kal da makhang nadu wa cha saw bat kecing kran by direktor il batai sayi ka agriculture sar ngkat bakin odam ba nakaling ka department kila lai sibuan ki kamram chongki nam taban li sha man nak blok bat katu ni tele kisnok nam tam lai ka awareness program habi di bakneka organic farming hendrai kumbalong kecing sha buan pat nak kisnok ke mampat jo rai ka training ta kepadang kam hai lemah cemi lemah kani kesngai kalong ban kaling kasiang ngesli kendo yau minister in charge jongka rep kering man pembai tikna habi di baknekam